eh eh, salibonani ambingelele kuma president awase South Africa ungizwe Mchunu lo Phakela uMthakathi. Ngiyabingelela bafowethu ngisithi kini bayethe linjani lina bakwethu sizwe sakithi. Olibingelelayo nguNyathi. Bafowethu angizukuba mude ngizoba mfishane. Siyabona ngempela umsebenzi uyenzayo okulwela isizwe senu muhle kakhulu. Lathi ngokunjalo siqhubeka silwela isizwe sethu. Silizwile bafowethu ukuthi linikezile omakhelwane benu i30 umhla ka30 ukuthi wonke umuntu ahambe. Nami ngingupresident njengoba vele la eSadika sinawo ama president silama detector. Lami ngingupresident owangale komakhelwane ezweni lakoMthwakazi eZimbabwe. Ngithanda ukuthi ngidlulise kakhulukazi bafowethu ukuyicelela kini. Ngiyazi ukuthi inkulumo yami izafika kini. Ngilihlonipha kangaka bafowethu. Noma ngaba lithathi kodwa ke hayi izabifikile endlebeni zenu. Ngithanda ukuthi ngidlulise laphana ukucela kini bafowethu ngane zakwethu ukuthi ake libanikeze abafowenu kusiyafika umhla ka16 ngoba nathi kunemizamo esiyizamayo ukuthi sihambe siyolwela khona ngale ezweni laseZimbabwe. Sivala iBeitbridge border post singama citizens wonke aseZimbabwe. Ongabe sele lapho mhla ka16 kusho ukuthi yena uyabe kujabulela ukuhlupheka lokuhlukuluzwa. Enthanda ukuthi ngikutsho bafowethu ukuthi ngicelela isizwe sonkana ikakhulukazi isizwe sakithi esigxile kakhulu eNingizimu Afrika. Ngicela njengoba likubona nje lana ukuthi thina kasinayo umongameli ongasimela mhlawumbe asukume akhulume nani njengalokho engikwenzayo ngivideorize kanje acele ama president akhona sekwaba ngama detector. Siyababona babhizi bayashare igolide bayenza yonke into. Ngidlulisa futhi ebantwini bakithi abasuka khona ngale eZimbabwe ukuthi mhla ka16 asambe nini sonke eborder ngobuningi bethu liyathathelwa izinto eborder elizisebenzele enzima. Liyahlukuluzwa kwenziwa yonke into nje aliselifana lenyoni ukuthi ngafika lapho kulamabele khona iyaxoxwa iye ngapha iyachaywa kuthiwe kumele iwosiwe. So bantu bakithi mhla ka16 kule inyanga esiyakiyo wonke umuntu akabe duze lathi ngoba besiplan ukuthi kube mhla ka29 sabona ukuthi awu 29 kasoza vume useduze kakhulu ezimalini siyasilela. So joina nina ama groups lijoin ama platforms likube likwazi inhlelo zokuyavala iborder njengoba abafowethu besithi asihambe kulungile asambeni ekhaya. Thathanini izinto zenu licross liye ekhaya mhla ka16 libuye eborder eBeitbridge siyayivala iborder ngoba ayisenalo ilungelo lokuthi bivuliwe asisavunyelwa ukuthi singene komakhelwane. So bantu bakithi singabe sixoxwa njengezinja njengoba sengicelile kanje kubafowethu ukuthi kabasinikeze kusiyafika umhla ka16 sikwazi ukuthuthisela izinto zethu. Abanye bayahola mhla ka30 likwazi ukuthi lithathe impahla zenu lizise ekhaya. Ngiyalicela bafowethu ngizwe Mchunu mfowethu ebengimkhonze kakhulu esasebenza ekhosini ngoba phela bendulalela ukhozi ngisekhaya ngihlezi nje nilalela ukhozi. Nawe mfowethu Phakela uMthakathi ngiyalicela bafowethu nguNyathi okhulumayo ngiyalicela ngane zakwethu anibadedeleni abafowethu kufike nje umhla ka16 sikwazi ukuthi mhlawumbe lapha abasebenza khona beholiswe bethatha izinto zabo bezihambise ekhaya ezweni lokuzalwa. Ngiyabonga kakhulu wena mntwana wasemaThebeleland mntwana waseMashonaland mawungabe usizwe ivideo lena uyidlulisele kwezinye indawo ilusizo kakhulu. Asambe nini siyovala iborder yethu
sibe sesidila sikhona ngale le government yethu esisibusa ngokudictator igovernment kaEmmerson Mnangagwa. Siyabonga kakhulu, uyabonga ummeli wenu lonke bantwana baseZimbabwe. Ngiyabonga kakhulu ngisithi closing the border on the 16th siyayivala iborder siyisizwe saseZimbabwe. Ngiyabonga.